kolonito no ta upu ono. Vai tau fai upa sulfa whangata le fai upa mua me tau upa fitu. Aua tau te amo whalenga tasi, mai ele te tonu. Aua pe whape wheo na whatasi o le ami o tonu ma le ami o leanga. Pe whape whea foio na mafuta o le mana malama ma le pouliuli. Pe whape whea foio na lotonga tasi o keriso ma peri alo. E whapewhia foi o na tofusia, whatasi o le teritonu, ma le ua le teritonu. Pe whapewhia foi o na loto whatasi o le malu o le atua matupua. A wā o tau le malu o le atua soifua, pe o na whetalai mai o le atua. O te nofo i to tonu ia te o tau, o te savali foi i to tonu ia te o tau. E whai au mo lātou atua, e whai foi lātou mo tangata. O lea ia o mai ai o tau mai tutonu ia i lātou. Ma ia o tau vai mai, o whetalei mai ai le ali. Awa foi tau te papai atu i se mea leanga, o na o tali ai leo o tau. E whai foi o tau mo o tau tamā, e whai foi au. Mo o tau tamā e whai foi o tau mo o atali, mo o whawhine, o whetalai mai ai le ali i ona le malosi o malava. O le nei, le au pele, ona wai a te i tātou o ia upu o fola ina mai. Ia tātou whaamama ia te i tātou i mea uma e leanga ai le tino a toa ma leanganga. E whaatotoa ina lo o tau whapa ia ina i le matau i le atua. Pei tau ina le whapalangi. Do not be equally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? And what accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with an unbeliever? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Almighty. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Hallelujah. Pero un tatu whalongo ai le si aso. O to inga whaitaunga na e whaitau ai le e peru tuspa ia. E rengi chapters. Wa ila e matanatu lava pena e whaitau i le leia. E le esele chapter 7, esele chapter 6. O le tala atoa le na. So, e so whatasi whai upu na malmata upu e fitu. That's how the Bible was written in Hebrew. E tā ua i le mana anga o tātou, e tu sai mana mata upo o tau ma moli mai le fionga le tua. O le sata luai tātou whafonga whalongolongo ai, o le fio mai o le anganga pa ia, o le o mai le o le anganga o le upumoni. O le anganga o le upumoni,
ia I tātou ai maisi tangata whātua. E tā ua le tūranga lea, a wā o le whesiri o lea le upumoni o le whesiri fwoi nā lo whapeona tā tele lalurangi nei. O le upumoni le tā ua le fionga le tua me mo mua i e tā ua o Yesu Keriso o le upumoni. O ana whetalainga mana fionga o upumoni. Amen. O le me mo mua la e ao na wha mawhaina I tātou. O le atua moni. E le eise si atua I tawhatafa o Iova o aure na whaia le rangi ma le larorangi. Amene. E le te tonu tātou o le atua ara. E le te tonu tātou o le atua e eise si ona ingoa. There is one God and that is the truth. Amen. O le mea lana tā ua whamausari mua. The truth po le mea moni po le atua moni o Iova o au le na whaia le rangi ma le larorangi. E le eise si tawhatafa. O lo tātou soifua maora le larorangi wa tele langona, tele manatu, tele telitonunga. O le tāua lea, o le whawai lea o le fionga le tua, o le whawai foi lea, o le kalesia le tua, o le tua. E toa tasi lava le ai ase si lati toa lua. O le o Iova o au o le na whaia mea umar whenga inga tuai, o le atoa toa o Iova o au le na whaari mai larorangi nei o Yesu Keriso. O le mea moni o Yesu Keriso e leo se profeta o Yesu Keriso o le atua. Amen. So, o le mea muana e tauna matua I mausali lo loto o oe o tangata kerusiano, oe o tangata o le ekalesia le atua. O Yesu Keriso e le se profeta. He is more than a prophet. He is the fullness of God. O le atoa tuanga leo le atua na whaari mai le larangi nei o Yesu Keriso. Amen. Lona lua, o ana fionga pa ia, o le upumoni lea. Amen. E tele a fionga, e tele ia tala profeta, e tele ia manatu o istangata. A o fionga Yesu Keriso po le fionga le tua, o le upumoni lea savalia I tātou. Au tātou ia I le lalolangi, ua tumu le lalolangi, le poto le tangata, ma manatu le tangata, u wha sua lua ai, I le talitonunga whale anganga I tutono le lalurangi nei. Ua tele manatu le lei. Ua tele langona le lei. Ua tele suggestion le lei e mwhai ona. A pe ia e taua foi lea malea. A tonu e le lei suggestions. A tonu e le lei manatu. A leo le me moni lea. Amen? That's the difference. A tonu I le poto te ngata rato te manatu natu ai mere lei. Ai leo le mea moni le na. E le me whai ona whaua lo soifua I lunga se mere lei. Ai whau lunga le upu moni. Ona le upu e tu mau. Amen. Pei au na tato wa o ina. Mai le ambatanga. And I pray and hope that you have caught that in your attention. Wa hapea ona tato wa talia ina le manatu le sa tātou whaafonga whanongongo ai mai le amatanga o le series nei. Pei ana mo mia le tua i mai a Israelu. Mai o le tū la whono sili foi le tua. I o tau pa ia wa o te pa ia. Amene. Amene. I o tau pa ia wa o te pa ia. O lona winga. I o tau ese oto e pe o au ese. Amen? You need to be different for I am different. O au o le tua e le stangata. O au o le tua sisiri ese. O le na whaia le rangi ma le rangi. O le tua pa ia. Vato le lo manatu. O le teleo o manatu le lei le nei vai tau. O lo fa peona lo lofi ai tangata ele e kalesia pe lo lofi le tala le lei. Mana o fa le lei o ranga. But that's not why Jesus came. Jesus didn't come to make you good. Jesus came to make you holy. Amen.
Ai vaaila ia i le langona ma manatu ia o lo whapea ona o lea ma ua tele ale kalesia lātou te whaungaina ia langona ia ma manatu ia. Wa lātou talia ai o le pese ai longo le lei o lātou talinga lātou te pepese ai o manatu e longo le lei o tātia le lei o lātou manatu e lātou te taritonu ai. Ai le sue po le atonua. Le fina ngalo le atua e tusa ma le upumoni le atua. Amen. And you will find, o le whawhita au li telena le kalesia le atua, i le nei vai tau. Wa whasua lua le upumoni le atua i manatu le lei o tangata. Amen. I manatu le lei o tangata. Mena na, ia o le whawhita au li la. E le ma whai ona e lore upumoni. Pea le whai tau le tuspa ia. O le mea nā e, a whapete le whai tau tuspa ia. E sau o manatu. O mea e te tae a mosoro mai mea te whalongo ai. O le whalongo ku le ki o, whalongo ki vi, whalongo i launga alesi, whalongo tala alesi. And that's how you form your beliefs. And that's very, very dangerous. Amene. Amene. Ai o lea onga e sili ona tāua. A ele ma whai ona e whai tāu I tuspo ia. Ia ele ma whai lana I loa po le ale upumoni. That's why you need to read this word. Because this is the only word of truth that is available to the church. Hallelujah. Amene. So le tāua lana o le tātou o ina le fionga pa ia le atua. Peila o le tato iai. Ia wha mausali mea na e lua o le atua moni. There's no other. E le eise si tawatafa. Tasi a le atua soifua. O Yesu Keriso. O le atua soifua. O le fionga le atua. O le upumoni. Amene. Amene. Matou o e ave leo ti savoi. Ia, ai tu lunga le fai fe au. Wa o mona tu mai lava noa e fai ila utala. I silo matua le sa tātou lotu. Ia, wa. Ai tu lunga le fai fe au. Wa offend le fai fe au iau. Ila ulaunga sa fai. Siau tamai launga le titia. Ai pe wala vea si fai, wala vea le teltonunga le vaenga le ulaunga. Eo. Io fai lo lango la fai foi le otia ma ia o le lotu nei o le lotu moni wa usa o lotu katolika o leo usa o le lotu moni o so ia te musu e ko fe ko le oki me le o e fai ko inga me la le io fai ngo fie ia ona te enia le foi le manatu pe ava pe le fausia I lungo le fionga le tua Ia wa ole kalesia la le fe mana to la to lo tumoni. Ele se lo kumongi le langi ngai. Amen. Me foi nga ku fe ku so ile se lo kumongi ka ko lo. Kasi ale me mongi nga o Yesu. Peke lo kula ya so umal pis chapo a ele fatu tua ma sa valia fionga Yesu. Ele ke le mo wale me mongi. Amen. So, there is no truthful church in the world. Amen. The truth is Jesus Christ. And those who believe and live in faith and trust and walk with Him are the people of truth. Amen. So, o oe o tangata fatua tua ia Yesu Keriso. God, Jesus Christ is God, none other. And the word is the truth, the Bible. E leo tatu whalongolongo o le apokarifa ia, e lei tu tonu o le tuspa ia lea, ia lae tatu tonu ele whaongai le katoliko, and that's okay. A leo tatu wa oina, o tusi nā sa tu sia le teimi, wa le to langona ai si ufonga o le atua mai le langi.
Amene. O le to la ngona ai so me lana i le teleo o le au su e la fionga ia le tu ele authentic. Pe a tu le apokarifa i tu tonu o le tuspa ia o e whapea o na mana vaina e ele manava le anganga pa ia. Spirit inspired. Amen. Amen. So o mea ia ese taua ina ia whapea o na whawai ai lo whatua tuanga. Hallelujah. O mea ngana i lua e le ngata o le atua o la na fionga pa ia. E te tei tonu ai ina ia fesoa soani ia te oe. E tapa sa ina le ola ina o lo soifua o oe o le tangata fatua tua po oe o le tangata pa ia o le atua soifua. Amen. Tato maina ia koronito le tato tusi le sa faitau. Tau tia i o le tusi lea. Pe una o whamana maina le tusi lea ka koronito. O lo tusi sa o apaulo le kalesia. O le lua koronito. Kusa o le defense le apaulo. E ave i whaitionga le kalesia. E whata tau ia te ia ma le au talat. Amen. So his defense. O me mamua au te fio ta ua le matau tio le kalesia ngi koronito. They're supposed to be a spirit-filled church. Amen. Ole kalesia tumu i mea no whawhareanganga. Au whawhita uri le tonu le kalesia lea. E makaukia. E makaukia. O lela e tusi paulo i le mata upu e lua. E tau whaamana malama ia te ilatou. O le latou moni mau. O ilatou. O tangata wa tō fia e le atua. E mori mawina le afionga le atua. E tusa mara ta inga le anganga pa ia. Amene. Amene. Au fai upu ian tatou fai tau. O fai tau o wape. Sa le tau na maua ia fai upu ian tonu o le. O le tusi le kare sia e fatumuina le anganga pa ia. Fai tau fwere ia. Fa mai. Aua tau te amo whalenga tasi. Mai e le taritonu. Au le tusi le kalesia keusiano. E ele au le karikongu le kokongu. Aua. Awa pe fape feo na fatasi o le ami o tonu ma le ami o le anga. Pe fape feo foi o na mafuta o le malama lama ma le pouri uri. Pe fape feo foi o na loto ngatasi o ke riso ma pele alo. Pe fape feo foi o na tau sia fatasi o le tari tonu ma le ua le tari tonu. Pe fape feo foi o na loto fatasi o le malu malu o le atua ma tupua. Wa o tou le malu malu o le atua soifua. Pe o na fetalai mai o le atua. Amene. Rona winga. I to tonu au le kalesia. E iei makangaka le kariko. Rona winga, e le sauna o le tusia Paulo, whapea, a wa tangata whaitio, e la tau te le imana malama. I a te i la tau ma le la tau au o le tala le lei. O le whaitio ina ai o ia. Whaitio ina ai, una ele o lo loto pele o lama lo lato marama maanga. I le tala le leile tala i nei tonu o le kalesia. Amene. Amene. E me tau ai meia. Wa le lui tau lea mo tatou fo. Amen. Le va pea kako loku fa kasi o nga. Kasi ele o kako loku. Ta ua ia ta o le mele. Be holy for I am holy. Be different for I am different. Be above the rest for I am above the rest. That's how. Be other. Ono winga ese aku. Olona winga. Ale lotonga kasi le lalolangi.
E ka kaua le au kerisiano la loto ngatasi. A le fatuatua le lalolangi fafo. E ta taua le au kerisiano na fatuatua. Amene. A o winga ia lo whapea ona whaali i o le latu se i paulo i le kalesia lea. Peila on ta ua whai upuna e sfulmo le ono. Pe whape fe foi ona loto whatasi o le malu o le atua matupua. A wā o tau le malu o le atua so i fua pe ona whetalai mai e i o le atua. O te nofo i tu tonu. Ka ua i o le tūranga lea. O ta ua le tere o sa. O wholafolanga le atua mai le amatanga. E o le ngāta anga. E le li liu. O wholafolanga ngā ave ia Israel. E ielo rato wata i le kalesia le atua i le vaitau le nei. E le me whaiona e se le me ave ia Israel. E se le me ave i le kalesia le atua i le vaitau le nei. Amene. Wai, le ngau le atua e le liu. O le atua e le sui. E le whape e se lana upu ia Israelu, e se lana upu le kalesia le vaitau le nei. Pe au na uta ua i le tele o sa o Israelu o le atana o le kalesia le atua le vaitau le nei. That's the parallel of the Church of Jesus Christ today. Amen? Amen? O mea umana ui whauia i le atua Israelu i le amatanga. O mea umafoina le ui ai tātou i le vaitau le nei, le larorangi le nei. Amen. So, i le tūranga la lea, o whoranga le atua na ave, le ato e si i mai e paulo i, ona o whoranga lava na, e whetau i mo le kalesia le atua i le vaitau le nei. Amen? Amen. Peila ona tātou whaitau wai. Le Levitiko na e lua suwano whau pasuma le lua. I will dwell in them and walk among them. Kalanga le akuanga whaia Israelu kusi e Levitiko. O te nofo i te tonu i a te lātou. Amene. Amene. O te nofo i te tonu i a te lātou. O te savali fo i te tonu i a te lātou. E whai au mo lātou atua. E whai fo i lātou. Mo so. Mo tangata. O le talana le atua. Na whai a Israelu li tuse Levitiko no mta upe lua sfurma le ono whai upe sulua. I will walk among you. Isn't it amazing? The same word, lewe mai paulo. O whoranga ia le atua. Mo tātou le aso vai tauru nei. Mai e savali le atua. Le o ngā tutonunga le mua i tātou. Amen? O iskielu ngā lo mta upe tolu su fitu whai upe lufu fitu. I will be their God, and they shall be my people. E vea au mo lātou atua, e vea i lātou mau tangata. O le whoranga le atua, na whai le atua ia Eskielu whai a Israel. O au lo tō atua, o tō o tangata. Amene. Talana ia Eskielu. Whamaro whau pasfulma le fitu. Therefore, o le mea la lea. Amene. Ta ua lai i. Mea la lea. Awa le winga leo le paia. O le mea lea, come out from among them and be separate, says the Lord. Isaia lima suma lua. Whau pasful fitu. O lea i o mai ai o tau mai tonu, nei tu tonu i a te la tau. Mai o tau wa vai mai, o whetalai mai ai le lii. O wa foi tau te papai atu se mea leanga, o na o talia ai le o tau. That's the definition of what holiness means. Be separate. Come out. Wala auna le tuena na kalesia. Ele tu sa tātou ma larangi. Amen. A whaikala larangi le kusa kākou. A mui larangi le kau mui le kalesi. Aia. A pelo larangi le kaunga pelo le kalesi. A le whamaongi larangi le kaunga le whamaongi le kalesi. It's amazing how powerful pe a tatou mawhau iai
I winga upu nei ma winga o onga nei. It's the same promises. For langa ia na whaia le tua, the same law, same rules. Ngā ia Israelu, o langa whoi nā lea mai i tātou vai taule nei. Amen. O mawhau tu langa lea, for le tua Israelu, I will walk among them. Wow. Mau te sa wali o ngā tonu i lātou. And I will dwell amongst them. Te nofo I te tonu ia te i lātou. Amen. Painga taino nofo le tua pe ai le separate from the world. Amen. Therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. O mele ta waino to ese mai a te ilato, ma vai ese. Do not touch what is unclean, and I will receive you. Ato leo ese mai la ia lato. Ma vai ese mai. Ma uone to tango I mea o mea na. Ke le karianga oko. Te tonu fe aure mo le kalesia le atua le vai taule nei. As we heading towards the second coming of Jesus Christ. Ao tātou turi matai le toi a fio mai o Yesu Keriso. O le fe aule mo tātou. Amene. Tātou o ese mai le langi I le vapela e alu la su ese lo keki ki alu ngai mas. Morally speaking, yo winga o tātou wamionga, o tātou rangona, o tātou taritonunga, amene. Man me alu ye o tātou mafau. Let's be separate from the world. Amen.